abakurikiye TSG Online TV ndabasuhuje. Nta gihe gishize umuherwe Bill Gates atangaje ko mu mboni ze asanga icyorezo COVID-19 kimaze gutigisi gishobora kuba amateka mu mpera z'uyu mwaka. Benshi babinyujije ku mbuga nkoranyambaga bahise batangira gushyira mu majwi uyu muherwe uri mu ba mbere ku isi ko ashobora kuba afite byinshi ahishe ku makuru ahamye y'iki cyorezo. Abandi bati n'ubundi nimwe muteze ibyorezo nk'ibi kugira ngo muducuruze y'inkingo ari nako mwigwiza y'imitungo mutitaye kuri rubanda nyamwinshi ruhatikirira. Aya marangamutima yose asa n'ayakuruwe n'urujijo COVID-19 bumbatiye kuko yaje isa n'ihabanye n'ibindi byorezo cyane mu buryo bwo kuyirinda no gushyiraho gahunda imwe yo gukingira abatuye isi yose kabone n'ubwo waba utabishaka. Ibivugwa ni byinshi, ibitekerezo nabyo ni byinshi, byose biherekejwe no gucika intege kuri benshi kugeza ubu batazi iherezo ry'iki cyorezo cya COVID-19 ubu cyahinduye ubuzima bw'abatuye isi haba mu mibereho, imigirire no kwiyambura bumwe mu burenganzira bwa muntu nk'ingabo yo kukirwanya. Kuri ubu inkuru ituruka mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO irasa n'iyururutse imitima ko hari iherezo rya COVID-19 rishoboka, ariko nanone bigasaba imbaraga zisimbuka umusozi wa Karisimbi. Mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko siyansi yaduhaye ibikoresho byo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Mu magambo ye yavuze ko isi ibisaranganyije uko bikwiye dushobora guhagarika umuvuduko wa COVID-19 muri uyu mwaka. Muri uru rwego Ghebreyesus arasaba ibihugu bikize gutanga umusanzu wabyo bigomba mu mugambi witwa ACTA kugira ngo ufashe n'ibihugu bikennye gukingira abaturage babyo bose, kubapima no kubabonera imiti. ACTA yashinzwe n'ibigo mpuzamahanga by'ubuzima, Banki y'Isi yose na Fondation Bill and Melinda Gates iyobowe na OMS, igamije kugeza byihuse ku bihugu bikennye ibikoresho byo kurwanya COVID-19. Imwe muri gahunda zayo ni COVAX igomba guha ku buntu inkingo za COVID-19 ibihugu 92 bikennye. Hagati mu kwezi kwa mbere gushize COVAX yari imaze gutanga doze miliyari. Umugambi wa ACTA ukeneye ingengo y'imari y'amadolari miliyari 23 na miliyoni 400 ku gihe cy'umwaka guhera mu mwaka ushize wa 2021 kugera mu kwa 9 k'uyu mwaka w'2022. Uracyabura rero amadolari miliyari 16. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na Minisitiri w'Intebe wa Norvege Jonas Gahr Store bafatanyije kuyobora akanama gakuriye ACTA barayasaba ibihugu 55 bikize n'ibimaze kugera hagati mu bukire. Mwibaruwa babyandikiye baragira bati ubusumbane mu nkingo za COVID-19 mu bikorwa byo kuyipima no ku miti nibwo butuma icyorezo gitinda gucika. Turasaba abayobozi gutanga umusanzu wabo kugira ngo tubashe kurengera ubuzima bwacu twese hamwe. Kugeza ubu ibihugu 6 byonyine nibyo byarangije kuzuza inshingano zazo ku ngengo y'imari ya ACTA. Ibyo birimo Canada, Ubudage, Kuwait, Norvege, Arabia Saudite na Suède. Umugabane wa Afurika washyizwe ku mwanya wa mbere n'urwego rushinzwe ubuzima ku isi WHO nk'umaze kwigaragaza ku isoko ry'inkingo za COVID-19. Mu cyumweru gishize Tedros Ghebreyesus ukuriye WHO nyine yari yatangaje ko intego y'isi yo gukingira 10% by'abatuye ibihugu by'isi bitarenze impera z'ukwa 9 naho 40% bagakingirwa byibura kugera ku mpera z'ukwa 12 naho 70% bagakingirwa hagati muri uyu mwaka wa 2022. U Rwanda narwo rubarirwa muri ibi bihugu byafashije Afurika gukoresha inkingo nyinshi za COVID-19 kuko kugeza ubu rwakomeje gutumbagira mu mibare y'abamaze guhabwa inkingo kandi rugatanga icyizere ko izakomeza kwiyongera. Ni inkingo zikomeje kwiyongera kandi abaturage bagakomeza gusabwa kuziteza inshuro zirenze imwe. Abarenga miliyoni 7 ku baturarwanda miliyoni zisaga 12 barakingiwe byuzuye mu gihe miliyoni 7,500 batewe doze ya mbere nk'uko imibare y'abashinzwe ubuzima ibyerekana. Iki ni kimwe mu bihugu biri imbere mu gukingira abaturage babyo muri Afurika n'icyambere mu karere k'ibiyaga binini. Abantu benshi mu Rwanda bikingije ku bushake bwabo kandi abashinzwe ubuzima bavuga ko kwikingiza ari ubushake, ariko hari abaturage bamwe bo mu byaro bavuga ko abatabishaka bakingirwa ku ngufu.
Igitangaje kurusha ibindi ni uko nubwo izi nkingo zikomeje koherezwa kuri uyu mugabane, ubwitabire bw'abamaze kwikingiza bukomeje kuba buke ugereranije n'umubare w'abamaze kwikingiza byuzuye. Dr. Matshidiso Moeti ukuriye WHO mu karere ka Afurika asobanura ko abaturage ba Afurika babarirwa kuri 11% bonyine aribo bamaze kwikingiza byuzuye. Bivuze ko abasigaye bose 89% batarikingiza byuzuye, harimo abafashe urukingo rumwe cyangwa ntihagire na rumwe bafata. Ibipimo bya COVID-19 byariyongereye muri Afurika. WHO ivuga ko ibipimo ari indi ntwari ikomeye mu kwirinda COVID-19. Kuri ubu hari inkuru nziza yuko ibipimo byifashishwa mu kuvumbura abanduye COVID-19 bikomeje kwiyongera mu bihugu bya Afurika. Ibi bifasha abakozi bo mu nzego z'ubuzima gutahura abantu bamaze kwandura virusi no gukumira ko bakomeza kuyikwirakwiza mu bandi. Imibare mishya yerekana ko kuva mu myaka 2 ishize uhereye tariki ya 14 z'ukwa kabiri 2020 ubwo umuntu wa mbere wanduye COVID-19 yagaragaraga muri Afurika, kugeza uyu munsi hamaze gufatwa ibipimo birenga miliyoni 95. Mu ntangiriro byari bigoye cyane kuko ibihugu 21 mu bihugu 54 bya Afurika aribyo byari bifite ibikoresho byo gupima COVID-19 byemewe n'umuryango w'abibumbye. Kuri ubu inkuru nziza ivugwa na WHO nuko ibihugu byavuye kuri 21 ubu bikaba bigeze kuri 47 bifite ibikoresho byemewe na Loni byo gutahura COVID-19. Ubusanzwe umuryango w'abibumbye utegeka ko nibura buri cyumweru buri gihugu cyagakwiye gufata ibipimo 10 mu bantu 10,000 buri cyumweru. Imbogamizi igaragara ku banyafurika nk'umwihariko wabo nuko ibipimo bidakorerwa igihe, kuko abipimisha ku bushake ari bake, cyane ko badakunze kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 nk'uko byemezwa n'abakozi ba WHO. Iyi mbogamizi ngo niyo yatumye inzego zibishinzwe zongera umubare w'ibipimo bya antigen rapid test mu rwego rwo kongera umubare w'abaturage bipimisha mu buryo buboroheye. Mu mboni ya WHO n'umuherwe Bill Gates, kongera ibipimo n'inkingo bigahabwa abatuye isi yose niyo nzira rukumbi yo kurandura COVID-19. Icyakora nanone kugeza ubu haracyagaragara batarahindura imyumvire ku buryo za leta zahisemo kurinda abaturage bazo iki cyorezo. Benshi babifata nk'inzira y'icengeza amatwara rya politike y'ibihugu no kuyobora rubanda batarigizemo uruhare, bo babigereranya no kuyoborwa buhumyi. Urugero ni nko mu Butaliyani, aha murabyibuka ubwo leta yategekaga ifungwa ry'amaresitora, utubari, inzu z'imyitozo ngororamubiri na sinema guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha yaho mu mwaka wa 2020. Icyo gihe murabyibuka ko hahise haduka imirwano mu mijyi myinshi ikomeye mu gihugu nka Turin, aho bateraga abapolisi amacupa yaka umuriro, ibi bizwi nka molotov cocktail. Imira hakoreshejwe ibyuka biryana mu maso mu gutatanya abigaragambya, mu gihe kandi imyigaragambyo yavuzwe no mu mujyi wa Naples. Kuri ubu imyigaragambyo nk'iyi iravugwa muri Canada ku kiraro kibahuza na Amerika, aho kuri ubu amakamyo atwara ibicuruzwa yafunze umuhanda n'ikiraro gihuza ibihugu byombi ku mpamvu y'uko leta ya Canada yategetse ko hazajya hambuka umushoferi ufite ikarita y'uko yamaze kwikingiza byuzuye. Imigirire nk'iyi irakomeza kugaragaza urugendo rugihari kugira ngo za leta zumve kimwe nabo ziyobora inzira nyayo yo kurandura COVID-19. Uko biri kose ariko iki cyorezo kirahari kandi gihangayikishije isi ku buryo uruhare rwa buri wese rukenewe mu kukirwanya, ariko nanone ntawe uhutaje undi. Komeza ukurikire TSG Online TV, amakuru yacu yo nakagaruka.